Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iri Mustafa. Saya akan membacakan surah Abasa. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman syaa zakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Kutilal insanu ma akfara min ayyi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara summa sabila yassara summa amatahu faqbara summa ijasya ansara kallal lamma yaqdima amara falyanjuril insanu ila ta'ami ana sababnal ma'a sabba summa sakokonal ardu sakko fa ambatna fiha habba wa inaba wa qadaba wa jaituna wa nahla wa hadaika gulba wa fakihata wa abba mata'allakum wa li'an'amikum fa ijaja atissoho yauma yafirul mar'u min ahi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nu yughni wujuhu yauma idzin musfirah dahikatum mustabsirah wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah. Ulaika humul kafaratul fajara. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abil Maka. Saya akan membacakan surah Abasa. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkarul fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna wa anta lahu tasadda wa ma alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yas'a fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkira faman syaa zakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah kutilal insanu ma akfara min ayyi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara summa sabila yashara summa amatahu faakbara summa idaksha ansyara kalla lamma yaqdima amara walyanzuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba summa saqaqnal ma'ardo saqqa wa ambatna fiha habba wa innaba wa ghadba wa zaituna wa nahla wa hada'iqa gulba wa fakihatan wa habba mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis
يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ووجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبصرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menghafalkan surat Abasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'alahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkarul fatangfahu dzikra amma man istaghna wa anta lahu tasadda wa ma alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha wa anta anhu talaha kalla innaha tazkira faman syaa dzakara fi sufim mukarrama marfu'atin mutahhara bi aidi safara kiramin barara qutilal insanu ma akfara min ayyi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara summa sabila ya asyara summa amatahu fa akbara summa yasya asyara lamma yaqdima amara waliyanjuril insanu ila ta'ammi anna sababnal ma'a sabba summa sakokenal at-sako fa ambatna fiha habba wa inaba wa gutba wa zaituna wa nahla wa hada'iqa gulba wa makkata wa habba mata alakum wali an'amikum fa iza ja'atis yawma yafirul mar'u min ahi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yawma idzi shaqqun yughni wa wujuhu yawma idzi musfira dhaikatum mustabsira wa wujuhu yawma idzi alaiha ghabara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajara. Sadaqallahul azim.